Korbeki fa malmalo atu he talfatap kakato ku oso no afaki kai ata mo ku ke fa hoko fatogia I he houa koni ako fa malo beke o tua he talamaha o fai ke tamui o tau to e fataha mui ai he asabate maunion koni o fa malo ki he palestini he whainga maare uni hanga o mai mo oku ke wahewahe mo tau tolha popoaki pia me he frofola ai otua. Pako whe puke pe whainga maare koni ke whamalo ia mo tolu he ngawele reng mo hanga whahoko me ho tau whanua, me tau ki misiona. Na e mea ange tangata iki preseni ke mau whata whaosiko ia tau he unioni o ne whahoko ai e report ai ngahi ngau e ko lava I ho tau misiona pau fia lahi ai e komit lahi pea ko fe whahoko atu e whamalo e tangata I Palestine pe ki sekretari ma kau whaiwhekau pea mungutol ka ato e kainga lotu I tongani maro apito e ngau e rei hono whataki mai ngau e otua I ho tau whanua o ape fo I he ngau e rei neongo kungali tuai e te whoki mai a eiko sisu kalaisi kau tamai tatolo e whorwhora o gui kai ke whatu tuai e otua. Ka koe otua u alo ofa. Whakataki. Koe kene loto ke iai hataha I o tau whameri. Kai ke hataha tau kaunga api. Kai ke hataha I o tau siasi ke tō me he pureanga otua. Pau neanga o mai e whanga maari ki tau tolu ke kei hoko at pe tau ngāue. Kono talaki e mōni e otua ke lava ke to e tokolahi mai hakakai ke nao mau ai pureanga e otua. O whanau he uia e whektaki pa ko manatu hake hono whahoko mai he taki ho tau TV sana ke whakahauka ko ilo pe uru mo se whanau motor he o ngongo ka ko e whakahoko wha ofisiare atu ai whiri kua whai he TV sana hono uia toke tā Elizabeth I mention ke hoko ko tare ki tāko I ho tau TV sana. Pea ko e whiri maolunga, ko e fufua tonga enu alo o whai e ngau e whakatare ki tā I he levolo e TV sana. Pau ku wate talamonu ki a peti, pea mo e ngau e mamafa ko ui koe ki ai. Pea whamalo ki he misiona tonga, pea mo e teu tangata le rei. Whamalo ki he tau apea ko piula, pea mo e teu tangata.
Peka ki whangalo e whakamalo ki tungua mo e teu tangata rerei o ku whakaoko. Kai ki ngatai, ka kou whie whakahoko te whaupea e whiri na e whai he unioni, pa mo e komite e tivisana, ko e whafofonga o e unioni ki he komite lahi ko ia e konferensi lahi. O ia e whafofonga e taha a unioni, o kune whafofonga i e unioni whakatoa, toko taha pe. I he tau e nima ko toa pe, o e whiri konferensi ki he konferensi lahi. Pea koe whonga kona e whai mea ki e whiri, na e vilo takai pe ngai misiona. Koe tau e nima koe ni lolotongani, koe whafofonga hau ia pa mi Salomone. Koe tau e nima ka koosi na hau ia pa mi Vanuatu. Ki mua atu na hau ia pa mi Hamoa. Ai o vilo takai pe heo loe ai anga koe whiri. Pea koe tau e nima koe ka hoko mai ai u kamata he wafe wano, o aloi ki he wafe tolnoa. Ko e taimia ke whafofonga ia e tonga ai unioni ki he komite lahi ko ia ai division. Pa koe kau whafofonga ko ni o mai pe he conference lahia ai whahinga criteria ko e kakai una honga whemau. Ko rolotonga ko e konkune mwani na nau whemau maha whai whekau. Pa koe tau whafofonga ko ku ave ko mi Salomone ko e whai whekau. Ko e konkune ku osi na nau whemau maha taha ke mehe area o education. Koe toko tako na hau mi Vanuatu, ko toko taha me he education. Koe whafofonga kon koe ki he next konkuinem, na nau whemau mana turi hataha accountant. Pa nau talamai o mai hataha na ngau whaka-accountant i ha senior role, he mau whemai toko taha koe ni, kai ki ngata pehe ne whafonga i unioni ki he komiti lahi, kau mau whemai toko taha koe ni ke kau i he komiti ātita koe ai, komiti koe ki he ātita ai conference lahi. Pana whai me peki whai ki tongan, pea oange whangi hingoa o ave ki he divisona, pea i he komiti koni na mau whahoko i Taileni, pa mo komiti koni na mau tori fisi, na mau whiria ia Stephen Esau, ke ne hanga whafonga i unioni, i he konkuinem hoko, ki he conference lahi, koe taumua, ke ne kau i he komiti ātita koe ai conference lahi. O ate talmonu ke Steven of ke hanga toa whai tāpukina koe pa mo e whatongia ko hiri hauma ke hanga o whahoko i he konkuenem hoko. Nga matalanoa pe he tau mai heni pa kou talangi ai me o mahui ngā veni ke tokango muire rei ke au ki he whaosinga konkuenemi. Koe ki toi whemau ke ririu atu e tau me mi pa ai ke moire rei ke au ke whaosi koe konkueni. Koe ai Dr. Raylan, tokanga ke moire rei ai tangata ke whaohono whatongia. Kake, koe whengamare ahoni, koe whengamare umatoa ki mahuinga te au. Paku kore peke mu ki whatonga e whio mu taimi. Koe amanake ke kamate tau malanga ka kou seo whau toi pe minite nima ke tahaua. Koku ai pe te uki rere ova me he mite nima, he ko tui ke mu loto, ke mu si hela mai ki Sayone he ahoni, pa ai pe tau ki malanga, koe ki nu tolo minite ua. E ai ka kato pe tau malanga, pa ko kore pe ke tau, ke mu kata ki pe, mu kata ki ki nofo i mai tau malanga he ahoni na tau tuki kamata tō mui. Ka ki mua ke tau hoko atu, kore pe ke tau kawhata, i he loto, ke wharea kita he laumare mauniono eiki, i he malanga o e ahoni. E tua maf, o ku whiawhia mau pe, au mau loto, ai mau whakamari e ke mau waka i ko wholwhola. Pau mau tuka ke tamai e malanga i o wholwhola mau reori, ki ho lau maari e tamai ke nehanga wharea ho siwariti. Pa ke whai tāpuki nange, aho kakai i he pompongi. Patuke tuku pe gloria pa mo langi ke a Fiona be ya sisu glais ko mo famui amen ko ki whakaukau ko wheto mai mo tautori he ahoni o toi me toi ko ngāue vai tawa ko rotonga lau e toi a ngāue ko ku ke ku personal devotion pe ko hange pe ko me ko mu wausia lau e wholofola, o neongo e te lau e wholofola,
tua lahi. Ka koe taim ko tau peu te toi whoku mai a lau e whofla. O hanga lau maare maunio ne o mai e. Ai ngahi mea na keiki lawa ke te sio ai ki mo. Pa ko te au e ngahi umea te hanga o whamatala atu me he wahe matoak mahuinga koe ni. Koe ngahi umea mo tua pe koe ngahi u whamanatu pe ki tau tolu. Ai ngahi ako nake ai o tua. O ne hanga whakafou mai i he talanoa koe ne toi koa ngāue wahe no tahawa. Koe whaikiki o ngahi talanoa koe ni. O ki kai koe whaikiki mai pe ke tau hanga ilo. Ai ngahi umena e hoko. Ka kou tui koe whaikiki o ngahi talanoa koe ni. Koe whainga ai wholofola e o tua. Ke tau wako me ai ke ne hanga tōni e ki tau tolu. He tau whakahoko ngāue koe i he ahani. Tohia ngāue wahe tahawa. To my English friends, I also have included the English verse in here for your sake. And I hope that you can be able to just follow along as we go through our service today. Verse no ulaki u kamata e tohi ai wahe ko nia ne pehe. I he kuonga ko ia. Na mawhawa e ni mau he lota ko e tu. Ke whamamahi ai ni ihi he siasi. I he kuonga ko ia. It was about this time in the English version. Ui ai uhinga na e hangai he tangata tohi o e wahe koe ni. O ne kamata ki ai ne tohi o ne whamamawhama ki tau tolu. Na e hoko i he kuonga matua ki mawahe au pita. I he kuonga ko ia na e whakahoko ai, na e hoko ai mea koni te tau tala noke. He ko hamea na e hoko he taimi koni. Hamea na e hoko he taimi koni. Wahe ono fitu. Ako te ki alpe ki mua he wahe tahawa sio ai. Ke ngai umea koni na e hoko he taimi koni. Wahe ono fitu na e tolo maka ia ia Steven o mate. Wahe ono walu na e whakatanga ia e saula e whanau a esteri. E kaukarisi ane kataki. Alua saula ki he kautaki o Jerusalema o mai e tohi whakamawhai ka te ke ne hanga whakatanga e kaukarisi ane he taimi koia. E wahe ono ni mau talano ai ki he ono liriu koia e he o tua e moui koia a saula. Wahe ongo fulupa mo vesa, wahe tahataha, liriu ai koe a Kolinius, koe tangata sentaire, o ne tali e lot whakarisi ane. Ai koe te sio koe mea koe nai hoko he taimi koe ia, the church was growing and the persecution was growing. Na e tupulake ngāue whakarisi ane, i he taimi koe ia, pe keike ngatai, na e toi tupulake pepa moe whakatanga, mono o hofi e te volo, ai ngaue ko ia Sisu Kalaisi. Pakono moni o naia, o ku mahu inga au pito ke tau ilo, ai taimi mo kuonga au tau iai. It is important for us to know the time that we are living in. Koe tau sio koe ki he wholofola, pa tau hanga whakawhiuia, he koe hae kuonga au tau nofo iai. Tau alu ki he kikite koe he toi ko a tānela wahe ua. Hanga whae misi koe a Nebukadnezar ne hanga o mai ke ki tau tole whotutu, ki he mama ko ni kamata me he taim ko tānela. Pa e tau wako koe te ha tānela o tau ilo, o tau nafuani i he lai wae koe i misi. I he kikite koe he toa tānela. Ai au tau nafuani i he taimi, wafi ki he ngataanga. Kua waweni peke haua i e maka koe na e misi ka Nebukadnezar, ke ne hanga whaauha mamani, ka whotua i e puranga o toa. Koe taimi a kou tau nofo ai. Toi ki hoko atua tohe a whakaha. O ne tala whamatala mai e ngahi u mea koe hoko koe e konga whakaosi. Whakaha vai taha wapa mo e vesono fitu. Pana e ita e whungata ki e whewhine. O ne alu ke tau i hono toe o hono hako. Aki nau tolo o whaia ngai whekau ai o tua. Pea mau mo e whakamooni o Sisu Kalaisi. Ai koe taimi e kou tau nofo ai. Koe tau nofo ni e whakaosinga o taimi. Te watu ke he toi haere anga ua mai a eiki. O tau nofo he fu taimi o ku i tau mite whungata i he whewhine koe siasi. Pa ku ne hau ke ne haka whakaauha ai tonga kakai ai otua. Pa ku mai whailonga tonga kakai otua koe kakai unau te tau he whekau ai otua pa nau mai whamoni a Sisu Kalaisi. Koe taimi o tau nofo ai. Koe taimi ta tau to pepa po taimi ko na e tohi ko a ngaue. Koe taimi o ku italahi e ngata. Pea ku hau e ngata
ke ne hanga whakaauha siasi. Ke ne hanga whakaauha koe, pe ne hanga whakaauha. Koe hano hinga na hanga he o tua o mai ngahi whahinohino ko ni koe ne uhinga ke tau mateu teu ki ai. Ke tau mateu teu ke oa na malava ke hanga he ngata o whakaauha a e tatui. Te whamatala ki ai e tohi ko ua timo te wahe tolu pa me vesi uraki ki he vesi ono ni mama ki lawa penga he vesi ko ia pe he whamatala e wholofola pe ke ilo e ngahi mea ni foki e hoko i he ngahi aho whakamui ngahi konga ni kou tau lau ki ai konga whakatu tāmaki au pitoia. Ko hui e ofa kau tangata ke tingau tolu. Pe o manu, mo pore, mo lau kau, mo lea kovi, mo talangata ki he mātua, mo tau fe whakawhetai, mo tae maoni oni, o tae mau ai ofa o kungari mo e kainga, o li aki ai rea whapapau, koe kau lohi aki, koe kau hori kovi, koe kau wanga mālohi, koe kau manuki, kia te nau tolu o kurerei. Koe kau lavaki o anga oho noa mo loto fia lahi. Pea hoko atoi toki laua te koe ia o taimi. Ka koe whamatala ia Paula, koe ngahi umeni e hoko i he konga whakaosi. Ka ui kaike totonu ke hoko e ngahi umea e koe ni loto i e siasi. He koe nou hinga, koe siasia koe kakaia o nauhanga nautoria o tauhi ai whekau ai o tua. O tau he whekau e o tuai. Pea ka pau hoko ngahi u mea ko ni he tamoui, mahino ia o kui kuna i tawa ia he ngata. I kuna i tawa ia he ngata, ko eni o ita i he siasi. Kamata ia koe tohi koe na wahe tahaua. Tohi koe he wahe tahaua. O ku talamai ai ke tau tolu. Na e hoko ai mea ko ni i he kuonga ko ia. Ai au ne hawa whamana me tau tolo, o ku tau taunu ke tau hanga ilo ai kuonga kou tau nofo ai. Pea ke tau mateu teu, ke ngai u mea, e hoko i he kuonga ko ia. Hoko te tau tānoa. Vesi honoua. Pea ne tamate ia se misi. Koe toko ua o sione aki ai hereta. Kuonga koe ni, tupe siasi, lahe whakatanga, lahe tamate. O tamate ia a Steven. Koe ni, hau ni ke tamate, o tamate i pama semis, koe toko ua ko sione. Whamamahi au pita. Ai mea koe ngai hau ko. Ka pate ta hanga to ki whafoke e ta manatu ke tala noa ko ia, he taimuna i mamane a sisu kalaisi. Te ke hanga mana tu i e mea koni lai hoko he tohi ka mātiu wahe wanoa pa ma vese no wanoa. Nai hawa e na whae ke a sisu kalaisi. Pea kole he na whae ke a sisu kalaisi ke aimua a ene tama, onga tama, taha ke tō matau, pea taha ke tō hema. Mou lau hifo pe vesi ai, pea talange e sisu ke nau ki he whae koni, pa ki hengo tau te hina koni one pe, o kui kai te mou ilo aia o mou kore. O mo fa fai ke inu i he ipu te winu ki ai. Kore fae ke oange mua halakanga maalunga. Ai mua ke ofi atua ai guango tamai ki ke te koe pe talange rewa e sisu. Pele mui a te au. O koe koha whahinga whaunga mui e te ki hao nofo i he fie maari. Koe mui e te au i he mamanga halakoni. Koe uia ke hao whilau lau ho moui. Pena e tari whake o tau te hina ko ni le talangi a sisu klaisi. Sisu, te ma fie inu, koe habe mea. Te ma fowai, ka ma muimui a te koe, te ma muimui a te koe. Pa koe mea nei hoko. Fufua, ti sai pare, koe fufua apostolo ena sisu ke mate ko se misia. Tamate. Pa koe, apostolo whamuimui ko a sisu. A konga whamuimui a sisu ke mate, kono toko ua ta sione. Se misi, pe mo sione.
Kaukarisiane koe ui koe ke mui ke he otua koe ui ke he whilaulau. Matu rea taha tangata iloa he lotu ne pe ui kone ke mautola kau whewhekau koe ui ke whewhekau koe ala ke palau koe te loto ke te whilaulau e te moui. Ka pau koe ke loto ke whilaulau alo whakatawa eskirimi koe mea bea u whaingofua. Koe uia ke te mui ke he otua koe uia ke whilaulau. He koe taimlahi Fe mau ke te fe laulau e te fie marie. Fe mau ke fe laulau e te fie kaia. Fe mau ke fe laulau e ngahi u mea ko te fie mau ke he mama ko ni. Ka malawa ke whahoka whatongia ui taua ki ai. Kau totonu ke ta hanga mau pua whamanatu ke taua. Taimina hifo ia si sukalais ke mama ko ni ke ne hanga huhui e taua. Me he totonga e anga hala. Na e whelaulau e mau ia si sukalaisi. Taimina ne hifo ke mamugani, na e osi a whioi pe si sukalaisi, ko ku hifo ke mamugani, ko ku hifo ke whelaulau e maui. Ka pati ke lau pa ke hanga sio ki hono, hanga nau whawhia ngai ki he e whamui. Hono taimina whakamau i ai, hono pā hono mata, ko hai ia heni, ko si pā i ho mata. Ko hai ia heni, ko uipi i e tautoro ka whaiwhekau. Koe ui e tau tolu, kai ngata peka o whewhekau ka, koe ui e tau tolu katoa, pa mo e kai ngalotu ke tahonga whai ngau e otua, koe ui ke tau whilaulau. Koe ui ke tau loto lahi, ke tau hanga whahoko e ngā ue, neongo po koe hae whai ngā pore e hau ke titawa. Hoko te vesano tolu. Pea kuma mata, ko hinga nga he lota o fie aia ka kaisiu, na e whai eia ke ne puke foki a pita. Pena e whiunga ia mo e ngahi kātoanga o e māta e whakatupu. Aia, na e sio ka he lota kou fie ka kaisiu, pena e harewa puke a pita. Pea u laue ni he tohi koe e spirit of prophecy, ki he vesi koe ni, o ni hanga te tānaki mai e ngahi whakaukau, ko he lota koe tu ia i siutea he taimi koe ni. Pena ne ngā ue, o purei e Clotius, ko e empola ia pure anga Roma. Pena e whakawhalala pe ngau e koe a he lota, a ne mau koe lakanga, i he pou koe e o ang he whanawa i seri. Ka pau ke loto ka whanawa i seri e hanga e Clotius ia o ririu ia ia. Pako i hene pehe, na e whai mau pe he lota ia koe ni, a e mea kou sio koe e fie ai koe a kakaisiu. Pako mea o koe ki ase whawhoraka koe whamatala kia e leo ki te ne pehe. Koe taimigana e tamate e koe he lota koe a se misi. Lau fue whawhora, na e hanga he lota tamate i he prisone a kia here. E hanga tui here ia. Nengo pena e fie whana e kausiu ia, kana keke na fu fie. Hono tamate a se misi i he feitu whapuripuri. Na nau loto nau toreke o mai a se misi o tamatei, hange kono tamatei koa Steveni. O mai ke feitu ko tolahi, pea tolo maka i kono hinga ke sio ki ai, a kau mui koe a sisu kalaisi, pa nau mana mahe. Pea he iloi pe koe he lota koe whakakaukau koe a kau siu. Whakaukau rewa he lota, te upuke mai tama koe hange koe taki e kau kalisiane he taimu, ne hanga puke mai a pita. Pea koe ne palanie, te ne hanga o mai a pita, pa ke nau hanga tolo maka ia feitu o togola hea kau siu. Ke nau fie ai. Ke nau fie ai. Ka koe taimu ngana e puke koe he rota koe a pita, koe fu taimu kātoanga whukenia la kātu i he taimu koe a. Pa keke lava whakahoko ai. Ka koe mena e whai, na avere he rota tuku a pita i pirisone, pa ne hanga onge hakau sotia gai, ke nau hanga o manu i a pita i he pirisone. Pa koe taimu ngana e puke a pita ave ke he pirisone, koe mea ni koe na e hoko. Vesano ni ma, koia na e mo ua pe a pita i he whare whakapopula. Ka koe hamea kai ngalotuna na hawhai. Ka na e hufia whakamato ato ia e siasi ki he otua. Rea whapalangi, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for Peter. Koe veape koe i he lotu whamato ato koe ni, koe veape tatau ni hanga whamatala e lotu koe si Isu Kalaisi i he ngowe Getsemani. Koe lotu whamato ato.
Fefe nei lotu a tau ngahi siasi e kaukalisiana. O tau lotu whamātua atu nei ho tau ngahi siasi. Lotu whamātua atu o pito e ai siasi hono lotu i koa pita. Whamatala e tohe kaunanga e ki he mau inga o e lotu whamātua atu koe e siasi. Pe tohi ka testimony for the churches. The church is to be a school for prayer. The members are to be taught how to pray, how to approach their Creator with a reverence due to Him, and how to ask for the blessings that He has promised. Pe kaunanga o totonu ke hoko e ai fale lotu ia koe fei koe api yako ke a koe e kainga lotu ke nau poto i he lotu. He kulahe ngai tāpua ke o tua o le fie mau ke ne hanga whakahoko ke siasi. Ka lava pia whakahoko o ka pau e lotu whamatoato e kainga lotu. Hoko te ki lau e taha. Behe the great controversy. Pesi nima wanima. It is a part of God's plan to grant us in answer to the prayer of faith. Lahe ngahi utapuaki. Mangai ufonga keke. Hono whakahoko ngā oe u whaame o tua ke ne hanga o mai kono siasi. Kau tatari me o tua ia ke lotu whamatoato ange ai siasi kia te ia. Mahuinga o peto ke tau lotu. Vese ono wha hoko tai pe ai tala noa. Ave kondo pita o nauhanga tukupiri sone. Na e whakapapau e he lota o ku malu i lele ia pita. Vese ono wha pia kone puke ia pe ne whakahu ke whare whapopula o tuku ki he wahenga tau e wha. Foi grupu ko ngā tau e wha. Na e tak toko wha e grupu ko toa pe. Eko whai kau so tia malo hea pe te toko taha ono. Ke nau hanga toka ngā i e whai toko taha pe. Peka pati ki hanga whakafoki o whakaukau ki he tala noa koe o pita he taim na e puke a si suko a whako whamaui. Koe tama lotolahi a pita po koe tama lotosi a pita. Taim koe na hawa ki whewhine i he a whakamau o ni hanga whawhio a pita. Hanga eka te anau siu ia koe na ke kaupa mo tangata koe ni a si sukalaisi. Po koe haimena tae pita. I kai na ke u kaua uia pa mo tangata koe. Tangata ia na i kai koha tangata na loto toa. Ka koe nia. Iri fia kau sotia. Iri fia he rota. Ka pau te neanga ave pēha ki sotia tahi ne hanga le ohia pita. Ne o mai fukau sotia toko taha ono. Fo tuutua na tore kulupu e wha. Ke nau hanga malui ai toko taha koe. Moilo e kaukarisia ne taimu te kau ai pa mo e o tua koe kakai malohe ki tau tō. Lava ke tau hanga matuwaki. A ngahi ahi ai te volog ne hanga whahoko ki tau tolo. Hoko atu no whamatalai ahi koina ai hano malu i ko pita vese no no. Pea i he tokanga he lota ke omi ia ki tua. Na e mohe a pita i he pōko ia i he waha o e ongo tangata tau. Na e hakia, haiaki ai uka mea fifi e ua. Pea i he matapā ai kauleo o le ohi ai whare whakapōpura. Ai ko whamatala, kai ke ngata peto o lahe kaupiri ai kau sotia na nauhanga malu ia pita, ka nai toi si hai ia pita. Mo e ngai fu seini fifi o hai ki he kau ke ongo sotia e ua, ke whakapapau he kai ke lava pita o hola me pirisone koia. Manatu ki he lau koea tohe a Isaia wahe whātaha ve samafuru. Ke oua na ke manawahe he kuia te koe, ai o tua. Oua loto vai vai, he ko au ko o tua, te whakamalohi i koe. I o te toni i koe. I o te poupou hake koe aki ai nima to matau o e kuanga tonu. I o e kaukarisiane i he houa koe ni. Ko e taimi u tahanga tukua e tamoi ki he o tua, neua e lahe ngai whakatanga, ka e hanga he o tua whakamalohi e taua. Ke ta malama, ke ta hanga whakahoko, ai ngahi ngaue o ke tatuita te talawa hanga whakahoko. Pea ki whaipa ki talaloto no kene pa koe ka uhinga nia ke kua pehe kua hikisia. Ka koe o koe whakatama loto lahi. O wilo pe se asmaasila he ke yako e ni. Koa uia koe whakakata halope mo e whaipe ki yako o wina kai ke. Koe kautama whilahi e nia kautama koe ni mui koe ni. Pea koe taim lahe walo whahoko ngau e te whaamu. E o mai pēha ki siasi isi ke te hanga o whae ngau e.
te sio pe ke lahi ko nga we pa te whakaukau. Tanga fe hono mai ai whainga ngau e peheni ke te hanga whai ilo pehe o tua. Koe ko taha loto lahi ki ta ia. Kau hanga o tua whakamanatu mai. O wika ke whea mau e loto lahi o whea mau ai te whalala i take o tua. Koe o tua ni hanga ia o mai e malohi. Koe o tua ni hanga ia o mai koe ai loto lahi ke malawa ke te whakahoko aki ai ngahi ngau e lahi. O hanga o tua ui ki tau toki tau hanga o fua. Hoka te tau tala noa. Vesi hono ono. Nā tau silau pen kau kia ki whakaukau ko whe mama whahen. Pe i he tokanga a he rota ke omia ki tua. Nā e mohe a pita i he pōko ia. I he waha o e ongo tangata tau. Ko mea ko whe mau ki hawha mama whai. Koe poe ni koe. Pe a tamate i ko a pita i he aho hoko. Pe nao sila pe e pita. E tamate i e he aho hoko. Pe kone mohe koe pa mo ngā fuseini. I he pōko e he ngā fuseini koni. Tala mai ki tau tolu. Nā e mohe pe a pita ia. Ka pau te ke ilo e tamate i koe a pongi pongi. Te ke lava mohe. Ka pau te tau talangi ke kau tamukona ulotonga mohe he tau malanga he tame. E tamate i koe a pongi pongi. Ko tuhe ke nau mohe he tau malanga, Neo e ilo e pita e tamate i e he ahoko. Mohe fie maari e pea pita ia. Mohe fie maari e pea pita ia. He na e ilo pe e pita ia e whamatala e wholofola e o tua. Tā mai tau tolu. E hanga he o tua ia tauhi tau tolu ke tau merino hau haua. Aia o whaaki hono loto kia te koe, koe uhi o kune whalala kia te koe. Koe taimi kou ku lahi e ngahi whainga taa, e ngahi palaparemba kou ku hau kia kita, pe keike te lava kou mamohe, kono inga o keke tuke te whalala kia tua. Heu tamai tau tore e wholofola ia. The Lord will keep him in perfect peace. E hanga o tua ia tauhi koe i he melino hau haua. Kaki hata ia hende ta ia ha whainga pōre he ne mohi. O tau tolu e ni, ia i pe whainga pōre. I he tau mohi whawhoi tui. I he o tau ngai whaamiri, i he ngawe anga, i he kolo. Tuku ta whalala ki o tua, ke hanga o tua atuka te koe melino, ke malawa ke mohe. O te hao mohe malanga, ka ke alo mohe mua pi he taimi kou whae mohe. Heu te ilo, o ku hanga he o tua tauhi ak tau. Hoko atu e whamatala, vesono fitu. Pea wakai, ko ia te ia ai angelo ai eiki, pea malama i he whare whaopopula ai mama. Pea ne tā ia pita, i he waka mo ne whoko ia. Whatonga ia, ai moe fie maria koe a pita i he pirisone. Ne o e seini na ne hai hono ni ma. Hau koe angelo mo e fu mama koe ni, ai mama angelo, kei mohe pea pita ia. Tala mai tau tole he wholofoa, koe hamere angelo na ne hangai. Na kei ki hae angelo ia o ki we ia ta pita. Ake. Tala mai tau tole, na e hanga he angelo ta i e waka pita. I he refa palangi, he struck Peter. Kono inga na e fu hapo he angelo a Peter. Whamnau lava pe hatu, ki fu hapo ange tamakona e tawa ke omo Koe fu hapo e angelo. Ka koe fu hapo koe angelo ko hemele hoka Peter. Aha ka Peter me ne mohe. Aha ka rewa Peter me ne mohe o mo uia Peter. Ilo e Peter koe angelo no hau ke ne wha mo uia. Ia e poi nino ko whihanga whamamawhai. Ka patere te tau alu ke whaosinga koe wahe. Whaosinga koe wahe he vesi hono uatolu. Ne te e mo te tamatahana hanga he angelo tae. Pea vesi hono uatolu. Pea na e ta ia he angelo ko he lotain. Na e ta ia he angelo ko uhi. Na i kai ke tuku ai whakapapa ke he otua. Pea keina ia e he uanga one matea. Vea pe tatau pene ngau aki koe he vesi koe no tai koe a pita. Vea pe tatau pene. Tai a pita ia mo ui. Pea take angelo wha mo ui. Tai koe he lota, hamele hake he lota. Mata he lota ia.
Pau tamai tau tolu he vesi, u whakawhatapu, na hake uanga o ne kai a pita. Ka awe, ahe lota, kara, ahe lota. Koe mate koe e tangata, eke he kautoke tā, koe hae fuoloa, pa toki ai e uanga aroake he te mou e. Iho to sino kataki. O te pe, ki la wata aho e wha, koe aho e nima, ke toki aroake. Koe nia, koe ne fuha pope, ko aroake uanga ia me a pita ia. Aia, mahino, na e osi uanga pea loto ia he mou i koa pita ia. Fuhapo koe a pita, fuhapo koe a pita, mou ia pita ia. Fuhapo koe he lota ia. Aroha ke uanga ia mea. Ue leson mato ak mahu inga o pito hen. Leson mato ak mahu inga o pito hen o fe mau. Ke ki haa whatatai. Koe ki hipu hua kau ena ko puko hong nima. Hua kau Sokut tai Palestini. Mui le refu Palestini koe ke inu hua kau ia. Hua kau pe me sanitarium. Ka ki sionga pe ke ki whakatatai ki mea koe ni. Aia, koe ki whatata, na museo mai pike. Ki ipu hua kau, pe hao e mata pure ko tae. Ihe, na maka ki alu ki he, na wheka mahua e hua kau he ni, pe a si ita mai e kau te reu whare. Kana e mahua hua kau ke ilo pefile mata, na e mahua whitu ia ko saipea. Ka koe whihu en ko kou whea ia, o kou whea atka motoro. Koe hao no uhinga, na e mahua mai ai hua kau me he ipu koe ni. Ko tu pe te ke tala maka te au, kono winga kono tai he whaiwhe kau au. Tonu pe ia. Ka te talatu enu. Kono winga na mahua mai ai hua kau me he ipu koe ni. Kono winga, koe hua kau nei loto i he ipu. Ka pauna koe vai loto he ipu koe ni, e mahua mai koe vai. Ka pauna koe koko Samoa i loto he ipu, e mahua mai koe koko Samoa. O pe he tofu pe a e tau moui. Koe mea ko ui loto he tau moui, he taime koe o tae e taua, koe mea koe mahua mai koe ki tua. Kono tae koe he lota mahua mai koe uanga hu whakatapu, he leo si whanu uanga pe moui a koe a he lota. He kono moni manatu e kuanga o tau nofuai. Koe kuanga e nia o ku ite funga tai e tau tolu ia. Pau whenga ngā tai ke hanga ia tai e tako toa pia. Ke taime nihi o tai tau he ngā tai. Ke taime nihi, koe angelo pia ne hanga tai tau he ta mohe. Pa koe taime ko tai ai koe koe, pia hau koe kape koe he social media, o wikai koe fo uia koe tamogana ne tai koe. Na e whanu kape pe ho mo uia koe ia koe mea koe mahua mai koe kape koe. E kaukarisiane, e tai taua. Koe reality ia mui whakakalisiane. Ko pau pe ke tai taua ia. Mahalo pe e tai taua angelo koe ne ilo ki ilo roa e ta mohe. Koe hae mea ui loto i taua. Koe mea koe mahua mai koe mehe ipu. Koe hae mea ui loto i he tamo ui, koe mea koe mahua mai he tamo ui. Tani nei ke lau kia e tohi. Tohi koe e tangata po tohi a lea whatata. Wahe whaapa mo vesi hono uatoru. Ke tau to kanga au pito i he mea kou tau whakafonu ki ho tau ata mai. He ku tupu meai ai ku anga o e moui. Koe ta whakawhanu koe a ho ta ata mai mo e ngahi u mea whakamamani. Koe tuai pe pā mai e iwi koe ta whakamamani e ki tau waia.
Pea ku lahi lewa pe kovi au pito ifi piula sio ge I kai u sai pe ka wifi na wifi na e fra mama ni pe holoto o goia o pa mai ko mea pa ke puna ko me pe ko wi loto ia te goia ko ne pa me ko fainga ta ko e habe me ko wi loto ia te kita ko me ko e alha ke ko me kita te sio ke fana ke ka apostol ka wa konga sisu klaisi ko ne pa me ko fainga ta nau ko me pe ko na nau no fo ko I loto na to tai mi ko na na wo ai ko he tai ka le ri pe to mai ko e afa na wirifia he na fonu bona loto na to wirifia ko tai mo na mamata tai ko ka sisu klaisi o fononga mai fai tai o na pe na to ko te volo ko hano winga na faka te volo he na fonu te volo bona loto na to ria ko tai mo te tu te volo ai te volo ko toa pe ka fai ka uia bo ka take sia ko ke sio gi ai ka ke si te volo ka fai ka ko te volo pe loto ipu o mahu ha ki ko mi ai ko ai tala mai tanga poto to kanga upito ke ngai u me o ke hanga fa o yo atamai he ku ai me ai ku anga mo ui ko ni ko he me to tonu ta hanga fa yo ta tamai fa o tua tamai da tore to ya same te ta hiva vesi taha na ku hanga fufu e fola o tua I loto kon lo hinga ke ha ke ua na ku fai halai ko taimi ko ta ai ko fola o tua o hau me o ta loto tu ka la mare ma no ni ke no fo ia yo ta loto ko taimi ko ta ai ko o alha ke o fa ko fa ka ta ki ko fa more me loto I taua ka ko taimi ko ke no fa la mare ma no ni I taua ko ene tapo I pe taua alha ke uanga ia me loto I taua hoko te tala noa tau me os ko sio pe ulahi ka tama no sio ke wasi ka tau me os vesi fitu hawe angelo taia pita tua ka pita o moi taia he lota mate he lota ia vesi no fitu tala he angelo ka pita tu ke vave pena ngana me hono oni ma ai ngo seini na hai aki pe mea ai angelo ke te ia pe ai hono o fa mau ho topo ai pe ka ho pulu o mui e te au ia ai me mata mau inga no fe ma ke ki fa matala no fe ke la fa matala ko ngai u ve ape ko ni ngai u ve ape tutuni ko na tala ko he angelo ko kia pita ko ngai u tutuni na on ke te ia ke fa hoko ngai ngau ko ia tu tahape ko taim ko na fe ka ko he angelo tu ko foi ve ape ko ia ke tu tahape tu ai hono fa ma to vai pe ai ho ka ho pulu ko to tahape ka ko taimi ko ve pe ko nga ko he rea me to ta pu ne taimi ko ne tange angelo pe ke muy e te au ko muy pe na o mai i he tense ko continuous tense ko taimi ko ne talanga he angelo ko ki pita pe ke muy e te au na u hinga ia e angelo muy e te au o ana ke to e afe me muy e te au he taimi ko tope au ne fa manat mai ta to ko muy e sisu klaisi ko muy e a ko tope la ko hiva o ko muy be sisu klaisi te ta mai ke lotu pero taimi ko ku tau he ha ngai ko muy e sisu klaisi ko muy I he taimi ko tope pe hoko te talanoa I he taimi ko na muy e ko e pita ko I he angelo. Pea kone tuku ki mui e uwaki, leo mono wa, kei muy pea pita. Koe na ualat koe uwaki leo no wa, lava pea pita ia paasi ai. Pea na awat ke matapau ka mea, aia koe huanga ia ke kolo, pea matao ia mea tekinaua ia te ia pe, pea na huat. E koe whatata, koe taimi kone muy e koe a pita koe I he angelo, ave matapako tope. Au eke fu matapau ka mea koni na e silai per tua e ngosotia ava pe fu matapau ka mea koni. He muy pe koe a pita he angelo. Ka i e whanga o singa koe o vesi koni tamai tau tolu. Koe na huat pe koe na alat koe ki he lotokolo.
Pea more angelo e metea. Suddenly, the angels left him. Kai ke te iai angelo. Pe I kai ke iai halau ia e forofola. Na e toi sio takai holo pita o ne pe angelo ko feia koe. Na ke tala mea ke teo ke mui e te koe he taimi ko toa pe. Ko feia koe ko fie mui e te koe. Ko ne kai lo pe angelo ko alu ia pita ai. Pe alu ia pita. Mana tu e tala no ko se kope he. Alu fo koe angelo ko ki ai. Na e piki tai a se kope ia I he angelo pene kore ke tapu ki ia. Peki ase whamatala koe ni. Koe ne tai pene kai loa e angelo ia. Fia mareba pita ia ke alu pia iai. Pa koe harewa mena e hoko. Alu ke vese ona taha tolu. Koe whakaosi ia koe lau e tala no koe ni. Vese ona taha tolu pe mai. Pe alatu koe pita ke whare koe na iai koe si asiu na ulotu ai. Koe hae mena whai pita. Koe ne alo tuki tuki. Koe matapā e koe ni koe ka matapā u ka mea e. Koe matapā papa pe ia. Mui koe he angelo, ama penga e fu matapā u ka mea ia. Ka koe alu toko taha koe na pita, koe ke lava e pita ia whakaava matapā koe ni. Koe nana tuki tuki. Pea hau I ki tahene, koe I tahene na lava koe whakaava matapā ka pita. Koe whakakaukau pehen. Koe taimi, koe au tau mui ai I he angelo ai otua. Koe taimi koe o tau mui ai he lau maari o e otua. Whaingofu e ngā wea. E hanga he lau maari e otua ia whakaava ai ngahi matapā o ka mea. Koe taimi koe o tau whakahoko pe ngā wea te tau tolu pe. Koe taimi o koe ke tau mao e ha maloi. Ngā lua peta e tohi whola si sukalaisi e tohi koa ngā wea. Vahe ula ki pamwe vesa no valo. Pe te mo mau e malohi o ka hoko me lau maari e mau neori ke te moto. Koe malohi koe ke whakahoko ke ngaua e o toa o ku hauia me he lau maari e mau neori o toa. O koe ke hauia me he tata projecta pe koe sound system I pe koe ngahi teknolosia mo e ako. Mahuinga pe ngahi umea koe ia. Ka koe malohinga o e ngaua ia ai o toa o ku hauia me he lamari e mau neo neo tua. Aur ki he whataha koe na conference lahi pe tahane ki popoaki na wako ai. Mission is not what we can do for God, but what God can do through us. Koe tau misiona, o hikai, koe mea kou tau malawa ke tau anga whaipa mo e o tua, ka koe tau misiona ki tau toria, a ngai o mea kou malawa he o tua, ke ni hanga whakahoko, ia te ki tau toru. Koe o tua e ni hanga whakahoko. Pe wharea, a mission is a miracle. Koe ngahi, ngā au e kou tau hanga tau toru whakahoko, koe ngahi mana e o tua. Pe e malawa pe, e ngahi mana ko ia, o ka pau o nofo ia lau maari ki tau toru. Te whafo ke whakahoko na kuhanga waiwai te ki tau toru I mua ange. Ai mahu inga koe ke tau lotu, ke tau mo uia ke lotu, iho tau whangi siasi. Na maurere mai he tau ko si ki hen, mahina ko epereri. Ai poate ko e unoni. Pa na mau o mai ai, pa mue kautare ki ta ako ko e ngahi misiona. Pa mue TV siona. Pa koe pōpule lulu, tau prayer meeting I pōpule lulu wha osi e mau heni. Make mau whokate tōpule lulu. Pea whotutura he misiona, ke vahe kautare ki ta ako he whangi siasi holo I nuka lofani, I tongatapuni. Ke na ua malangai he pōpule lulu ea. Pa uilo pena e whekau he skeitari e kau whai whekau, muato talatalat ke kai ngalotu ke nau lawan ki saun he wea kau ahe uat. Pea toko lahe lotu pule lulu e ko ripoti e ko hau koe mo kautare ki ta ke mau whataha. E he mea tanga, masi, tonga niau, toko lahe pite lotu pule lulu ia. Nau, me I tonga ni pe nau aluhanga tona ki haa moa ke whataha e nau miti ia. Pea ripoti ai e tarikita ako ko a haa moa. Te tā, ngila ku aluki tonga, mea ua nau sio ai tonga. Uruaki, ko e vesterian e nau kai. Whao pita. Pa ko ono ua, nau alau ia malanga, ko e tarikita na malanga ko I maufanga. Pena nau ia I maufanga. Whanua ki siasi. Tarangi he tarikita. Oho ware walato malanga ko he prayer meeting. He ko wangau he ni haa moa. Ai toko ua toko tolu pe o mai ko ki he lotpule lulu. Oho ware walato ki tonga. Whanua siasi ia. Pakuhanga mai palestiniga te autala mai.
me paseni o pe tonga ia ko tanga na ku ia he popule lulu ia au mole tali kita na e fonu e siasi ka ke talange au ia ka pana mo mahe wiki hoko e ke heia ka koe mea koe nei hoko nei witness e kautama a tongani na nau iai he prayer meeting na nau iai e loto pule lulu pa koe foi popo ake na nau alu mo ia ai mahu inga ia tongani i he lotu ai fangi siasi pa koe poini ko fe mau fama fai ta koe au lava poto lahe tau ngai o lotu pule lulu ta koe au lava poto lahe koe ka fe kau to ki taka kai holo pe he pongpo pule lulu fa manatu e fa time la fa ngalo pe ka ngalotu o fa lotu pule lulu e ta koe o lava pe ke to lahe kau to tonu ke tau mahu inga ia i he tau ngahi hoa lotu famore ki taimi hono lotu e lau maare maune te kono moni e kau kristiane i tongani koe ngau e lau maare maune ori e tau siasi famaman lahi o whaofa o bitoi mau whataho na gulera tukia i o atopa i he conference lahi waru pe lava mo siore rei mai ki ai ko ripoti e sune o e tauni ko ripoti o kuao e me me pa tau siasi ke he ua tolu poine e ua miliona ua tolu poine ua miliona whawhitai ke o tua ai tupu ai ngau e o tua pea koe be e u whaofa taha o nau tanga mai koe tupu ko tau siasi koe se kone ua taha poine nima ko tope o ia e taha fo o huma ke siasi se kone ua taha poine nima ko tope aho ko tope whaafe tupu e to lahe kakai o tānaki me ke siasi aho Pentekosi tau mai tau tolu na whiunga me toko tolu wafe a kakai na nau baptaiso e aho ia ko tau siasi he aho baptaiso e whaafe i he aho ko tope aia koe aho ko tope oku experience e siasi ia a aho e Pentekosi koe ngau e lau mare maunoni ia whamaman lahi o tau siasi oku whakaofa o pite ni ngau e nei koe whehui koe ke te koe pa muau o ta kau nai i he ngau e lau mare maunoni o hange koe mea u hoko i maman lahi tau sio ke anga tupe tau siasi o tau ki unioni koe whataha koe ni he kōsi kota hona tolu e tau ni na o tau me mi pa ke te au tahakiru whamano tolu afe ai lahi koe ne aho tau siasi mi ta tau pe mo population na tongani ai koe tau growth tupu ko tau siasi i o tau inoni o tau tupu ke tolu afe uange au ni manoa i he tau ai koe tau sio koe ke he tupu o tau siasi i o tau inoni pe whengo mo whi toko walu o ku hau ki o tau siasi i o tau inoni i he aho tope toko walu nai hau koe ke ake toko walu tau whahu ke he tohe mo ui i he aho tope au tau kaua i tonga ni he contribute ki he statistika koe koe whotutu fuke tau kahau e tau ngāue koe tau alu ki mamane tau kamata mai tau alu ki he tau ngai whamiri tau kau ngāpi ki he tau ngāue anga ka koe tau kahau koe tau alu ki mamane neongo e tau lahi tau siasi ba tupu lahi siasi kau kei fie mau ha kau ngai whamisinare ke nau alu ki mamane o talake o ngorere pia ku mauhanga recruiti e kau talavou au ia hataha o ku ke ngoi te lava alu ngai whamisinare whitutake pa e seniga mau whaha ngahi teu ke lava ke lava yo alu he ku lahi au pite ngai whanua i au fie mau ki aha kau ngai whamisinare na ku tok whoki mai pa me ha mo Amerika au rera te kia ki he na whataha whakao se tau pa mo hufi o nau ofisi fo o pe ke hufi koe ofisi fo o na whamatala i e historia ho nau a ngau e koe e sasa afitu i Amerika ha mo pe koe hufi koe na whailotu koe maka i e tau walu noa o e sasa afitu i Amerika ha mo pa koe whamatala ke koe kau ngau na nau mai o kamata i koe ngau e i ha mo Amerika o nau tala mai koe kamatai koe a koheni na e kaua i e tangata ngawhanga evangelio pa mi tonga ko henere moala o wale na tore tala nongi na tolu koe kuie na ia ako whaamine na ia ako tala mai he kauhamo iyo au ke hau pe koe me whaamiri misinare iyo koe mea na wala ki lalo tonga ngawhanga misinare koe whaamiri misinare Pole lahi mona ake ku alu sio ke whamatala e kau ngai whamisnare. A tonga na e hau ki hao mo Amerika.
Totonu pe ke iaha tau wai whampisnare ke na ua te ngai whanua o whai ke tau mua ke awe ke a ngai whampisnare. Kai o whaosi e tau maranga. Tau toi whau pe ke tau tala noa. Nai totonu ke mate a pita ia i he ahoko ia. Nai palania he rota ia ke ne hanga ia tamate ia pita i he taimu ane. Ka nai hanga e o tuaia whamu ia pita. Kono uhinga he na ia e ngawe ai o tuana ne hanga fotutu ke pita. Koe mo ui kau ta mo ui a ke aho ni koe tāpua kia e o tuaia. Tō lahi tau aia. Na e ostotonu ia ke ta alu i tau aia. Kau ke o mai he o tuaia ai tāpua ki. Ne hanga whakamoi ki taua o mai ki taua mo ui. Kono inga he wea e ni ngāwe ki tanga whahoko. Te tahanga nai o whahoko e ngāwe ko ia. Ta loto lahi nei ke ta kore ke lau mare o tua ke ne hanga whamalohi i taua ke ta hanga whahoko e ngāwe. Mahalo peke ngāwe kui i taua ke ta hanga whahoko i ho ta sias whakakoro pe koe te alu ha whanua e ta. Koe hape whai ngā ui e o tua kia e ta mo ui. O whakehanga o tua whai tāpune i taua ke ta mauhalo to lahi ke ta tūha ke ai o tari ai ui maarunga uhanga o tua o mai ki tau tua ki ta hanga whahoko ai ni ngā ue. Ke whai tāpune ki tau tua he o tua i he aha whaafofawani. Malo. Tau whawheta i ko toa pē, ko uhi ko ha popoaki to tonu, ko omak tau tolu, i ha taim to tonu, i he hawani. Ke tau aha ke ai, pa ke tau ilo ho tau whatongia, ke tau whakahoko, ko wawe pe awhi, ai aho ke ha ele mai ho tau eiki. Takai ta eik Palestini, whamaloat ko uhi ko e popoaki whakoloa, pa mua mahu inga o e pongpongini, ke whai tau pekina ko e eiki. Ke whaosa ke ai hoa malanga mahuinga o e pongpongini, whawhi ai kauhiwa pia me hala tuktonga, ke nau omi e tauhiwa tuku malo. Go
whakawheta iho no afa mao ni oni hono afa mao ni oni pea oa na angalo enenga hime a ofafu li petau tau keni whawhakamalo ki he o tua o kutau keni whaaki ai hua whaosi pawa ai me amo uiko toa pe ke hi wakia te ia Whakawheta eke asi hoa ahoko lau marie mo ea koto ape o ku ea e au e whanongo mai O tua mafia ku afio langi. Fia pe maloto tamai ke famalo ia. Ai manava mo iu ke kei whakakoloa ke mautolo. O mai ke mautolo e whenga marera mai ke mau kei whaiwhatongia e maa fiona. Mau whamalo pe tamai
Kono whamanatua ki mautolo e ahoni. Ai malohinga o e whaho whatongia o hau bea me me helau mare manuri. Pakoia e tamai mau te tuku paha ke pe mau mui ki awhiona. Whawheo lau mare e tamai ke na fuiha mau loto tākikina ki mautolo. Ke lava ke mau ke i kaua i pe tamai hano whakahoko a ho ngāwe i he wheitu o tau pe te mau iai tamai. Whaitapune mautolo tamai ma mai ngahi tuku paha o mau hake he hoa koni. Tālenga mau lotu he ku hake he hua whamanu na si surais ko mau whamui e meni.